Kita lihat saja. Sekarang baru. Oh iya, sekarang tampilan YouTube baru, Pak. Di channel aku udah 102 video loh. Udah setahun. Tahun. Belum sih, belum setahun. Ah iya, udah 48. Betul. Don't play. Kemarin kan aku main 2 jam ya. Ayo kita isi bensin dulu. Ntar lu deh, suara gamenya kayaknya kekecilan. Sebentar. Bentar ya. Device bukan audio device. Nah, oh hujan. Yap. Ada yang nonton gak ya? Nah ini si Boozer. Boozman. Apakah ini musim salju? Apakah winter? Tidak tahu lah. Yang like 2, duanya siapa sih? Kan aku 1. Kadang suka lebih gitu loh like-nya. Don't. Sekarang kita ngapain? Taker nggak ada kerjaan. Ngapain ya? Kita lihat horde aja deh. Di sini. Ya dah. Siapa tahu ada kerjaan masuk. Yuk. Buka gerbang. Habis hujan ya becek nih. Aduh. Semalam hujan nih jadinya kan jalanan. Tuh lihat tuh. Kotor dah motor. Eddie.
Nggak bisa, nggak bisa, nggak bisa, nggak bisa, nggak bisa. Harus dipukul takutnya. Harus dipukul emang. Oke, ada misi baru. Kita pulang dulu deh. Aku mau beli medkit. Kok 0 watching ya? Yuk, Kak. Di sini jual medkit gak sih? Apa sih ini doang ya yang jual medkit ya? Si Tucker. Maybe kita isi bensin dulu deh. Sama sedikit repair deh kayaknya deh. Taruh deh. Tanknya pakai yang ini kan? Nah ya. As. Okay. Yang jual medkit kayaknya di ini deh. Ini jual flashbang sama granat. Oh enggak ada yang jual juga. Tapi harus terus level 3 pak. Ya oke. Kita kesini. Have it your way. Oke, let's go. Nanti juga aku mau ke tempatnya Tucker deh. Buat apa? Beli medkit. Soalnya medkitku tinggal 1 nih. Katanya sih di sini. Ambush camp discovered. Ada camp lagi nih. Kita pakai suppressor. Suppressor full semua deh. Ada. Find healthy dog. Masih ada emang healthy dog. Kita take down aja deh ini deh. Takutnya merepotkan. Kita nyari anjing yang masih sehat, yang belum terinfeksi, katanya sih seperti itu. Gila, kucing. Itu ada rusa. Depanku masih ada nih.
Mungkin dalam sini. Coba ya. Dikunci. Nah ini nih. Nah kan, bener kan? Ini tempat anjing nih. Aduh, depanku masih ada zombie. Berry lumayan. Di mana masuknya ya? Mungkin ini naik ya. Ah iya bener. Betul. Naik. Oke. Ini apa ya? Small pipe buat apa ya? Oh ini dari dalam dibukanya. Oke, ini ada bandage. Ini rak bisa buat apa ya? Stamina cocktail. Ini HP lagi. Kenapa tiba-tiba ngeluarin senjata, bre? Suara dogi. Kalau dikan. Anjingnya di sini, dalam sini. Mati lu ya, mati lu. Mana anjingnya? Guguk mana? Dalam sini. Tuh. Cara ini gimana? Set. Dari sini loh. Capture-nya gimana? Dalam sini nih gugupnya nih. Oh ini dulu. Iya, ilah kocak. Tinggal dibuka aja padahal ya itunya ya. Healthy dog. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Akhirnya ada hewan juga yang masih sehat, dogi yang masih sehat. Sekarang anjing aja udah langka ya, udah pada terinfeksi semua. Apalagi ini anak anjing kan, nggak bisa ngelawan. Tuh yang like 3 loh. Iya nambah 1 itu subscriber jadi 48. Ayo 50 win lah. Bisa lah. Aku udah 100 video nih. Aku udah 100 video. Gak naik-naik.
Apa lagi buzzer nih? Pencinta anjing kayaknya si buzzer nih. Pencinta doggy. Mana si buzzer? Lah hilang. Lah bocah ngilang. Lah iya. Tadi perasaan masuk sini deh. Udah sekarang ngapain? Nggak ada lagi, nggak ada misi lagi. Kita clear ini aja deh. Kita serang ini aja. Kita perang. Ada misi baru ya. Nah kan, new mission. Kita ini dulu kali ya. Trying to help the camp. Atau clearin dulu. Ini dulu deh misi deh. Biar cepet tamat. Daripada side mission mulu. Yuk. Gas. Kayaknya ini bentar lagi winter deh. Winter bentar lagi. Kalau dari ini sini belakang rumah. Meet Schizo. Ah, ini yang kemarin. Yang apa yang kemarin yang pintunya dikunci. Yang ruangan selalu dikunci ini loh. Apa tuh? No, that's in the middle of Ripper territory. Last time I went through there, you got the meds that saved your boy's life. We get the deck cord, we blow the cave. Oh, goodbye, Horn. It was your goddamn idea. look, they have sealed the goddamn border. They sealed the tunnel. If I go through there, I'm starting a war. I got a plan. Yeah. I'm going with you. Keep your ass out of trouble. Just grab as much gear as you can. Hopefully we won't need it, but you never know. And then meet me here. Because there's a trail that goes over Iron Ridge. Just trust me. You in? This is it. Schizo ini mau meledakkan sesuatu katanya. Untuk mencegah horde. Katanya sih seperti itu. Iron Mike. Oh, dalamnya berarti begini doang. Mungkin persediaan skill point. Kita naikin yang ini. Nah, ini dia. Jadi sekali ini nambah 2. Oh, masih ada. Ear to the ground outlets. Catch your breath. Reduce cooldown on enemy stamina. Oh, oke, ini penting banget. Ini penting banget. Jadi staminanya biar cooldownnya lebih cepet. Jadi cepet nambahnya. So dapat 2 stamina nggak tuh? Keluar kocak. Boleh. Yuk, motor pada bagus-bagus amat. Lah, motor gue tiba-tiba di sini. Emang di sini ya? Di sini nggak bisa. Oke.
Ayo. Tin. Oh, lewat belakang bukan lewat sini, kocak. Ya udah lewat sini lah. Harus muter. Gila, kocak lu. Gila, suppressorku ini dong. Tuh serang-serang zombie aja tuh, serang tuh. Addie, you there? Nah. Yeah, dude, what's up? Got rooms with your dog. And it worked, just like Lah, ada lagi. Well, man. You know you're a good friend. He's lucky to have you. Ada talking to Deacon St. John. Come in. Dean, you out there? Hey, Tuck, you got a job for me? Okay, let's move on. Deacon out. Ada side mission lagi. Jobnya Tucker. Tapi nggak apa-apa, kita terima aja. Soalnya aku butuh machine gunnya si Tucker. Deacon, this is Lost Lake. You out there? Ada kerjaan lagi. Hey, Rick. I'm looking for you. Finally got power back on most of camp, including my cabin. Great. Hey, I even found an old water heater that works. Guess I was get my hot shower yet. Great. Hey, where are you? Skizzo and I, we're gonna get the deck cord for those explosives in the CCK, remember? Yeah, but where? The only place around here with detonate word is. Ricky, hey, you're cutting out. I can't hear you. I'll talk to you just as soon as we get back. Diputusin nggak tuh radionya? Hey, What are you doing? what we're gonna do is go in through their goddamn back door. What? You never told me we were going on foot. Then what happened the last time you Ada komen lagi tuh masuk. Siapa tuh? Live chat. Ngap. Ngap, I'm back. I'm back. Parlay with Carlos. Yeah, sure. I guess there's no one we didn't know. Seems like we're in the lower part of the camp now. This is going well. Seeing as how we're just going in through what you call it? Goddamn hell. Katanya kita mau ngancurin horde. Try and negotiate with a barrel of monkeys all whacked out on PCP. You know what? Long as we don't Horde yang waktu itu dilihat sama Mike, sama si Mike, terus sama si Deacon yang waktu itu loh. Carlos said there was a mistake. Some road rippers. Get it? Anyway, said it wouldn't happen again. I'm go to market now. I'm just one of Mike's flunkies. Tiba-tiba jadi bahasa Inggris gitu nggak tuh? Kayaknya perang nih kita nih di sini nih. Ini ada coveran kayak gini. Ya, ada serigala. Kayaknya kita bakal perang deh. Ini kan ada coveran kayak gini nih. Iya. Look around down there. See if the ladder's there somewhere. I'll take a look up here. Okay, hurry it up. We gotta be in and out of river territory. Ada beberapa item. I got it. Andri ke mati-mati. Kiri awas. Repotin emang nih.
Bocah-bocah. Awas, kocak ngedas. Kuat juga lu ya. Kuat juga nih mereka nih. Schizo, where the hell are you? Merepotkan. Got it. Itu ada bandage. Kita pakai ada bandage-nya. Habis itu ambil. That will help. Help lagi. Yuk. I'm sure Iron Mike knows you right from the shit. Belum ku reload lagi tuh pistolnya. See the trails of that shit. Horde kah atau orang kah ini? Wah, zombie pak. Reaper kayaknya nih. Kita bakal lawan sini. Reaper kayaknya, mereka sadar tuh. Dalam sini pasti banyak nih. Akan Reaper. Look, I just don't want to sacrifice these assholes because they risk the king's killing. Kita ngapain nih? Pantau mereka kah? Apa kita langsung meledakin gitu, boom? Gak sadar loh. Ritual. Berarti di sini ada Reaper ya. Ngetin aja. Katanya kalau diserang bakal boros peluru. Kalau kita serang para Reaper itu, katanya sih seperti itu. Cutscene-nya banyak banget, bro. Ya, kan. Oke. Semakin menarik jalan ceritanya.
Reload dulu deh. Depan situ ada apa? Ini apa nih? Beer grass. Apa itu beer grass? Rippers, they use air elements to attract freaks. Reaper lagi loh. Suaranya sampai ke sini. Para Reaper tuh. Buset. Ada orang yang ditangkep. Leave it. I'm not here to start a war. Jesus. Single victim. Siapa itu? We gotta go. What? Get up, we are not leaving. This is not why we are here. Yeah, okay. Single victim ini siapa ya? Ya ampun tuh kakinya. Legs are broken. She ain't going anywhere, bro. We gotta get him out. Still. Hey, sweetheart. Sweetheart? It's gonna be okay. It's gonna be okay. It's fine. It's okay. It's okay. Oh, dimatiin sama si Deacon supaya dia nggak kesakitan. Kakinya di itu loh, tinggal tulang gitu, dia masih hidup. Tuh, kayak dicopot-copotin, dipretelin gitu kulitnya. Reaper emang nih. Just trust us. Ini ada tumbuhan lagi kayaknya. Nah, iya. Sorry. Maaf ya, Skizo. Ada beberapa tumbuhan yang harus aku ambil. Sabar, Skizo. Cuma beda berapa meter aja, nggak boleh loh. Cuma betul lah ya. Oke. Ngapain lagi kita? Aduh. Reaper, Pak. Oh, Horde. Enggak itu. Para Reaper itu. Kan Reaper. Kok Reaper sekarang kayak Horde gitu ya? Jadi semua ditinggalin gitu. Batshit fucking crazy. Iya juga sih. Siapa ya pemimpin para Reapers ini? Ada apa nih? Ini ada bensin. Apa Reaper nggak tuh? Ada beberapa item sih, aku ambil deh itu. Scrap. Nah, sabar dong, Skizo. Aku mau. Aduh.
you think? Try this door? Kekunci. Deacon kan bisa ngedobrak ya. Lah, gampang banget lu ngedobrak. Gua. Reaper nih. This time tonight, should be clear. Kan. Bodoh amat lu. Senjata dia bagus loh. Never saw it. It was almost so fast. Tiba-tiba lewat depan muka. Apa Reaper? Yeah, that can happen. Forget it. Go get the dead board. Ada mu. Lumayan. Kayaknya kita bakal perang deh. Sepertinya. Aduh, banyak banget nggak tuh? We got a choice. Aduh, terpaksa kita harus masuk. Banyak banget ini. Bocil-bocil. You get under, I'll hold it. No, you go. I got it. Go. Hey, hold it for me. Ah, shit. Pull. Yes, Jim. Okay. That's all right. All right. Go around. I'll find a way to open the side door from there. Oh. Banyak banget. Banyak sekali. Bantai, bro. Mana lu, sini lu. Buset. Ayo, ada yang menyerang. Mana lagi? Come on. Mana lagi? Buset deh. Buset, banyak banget. Ada medkit, lumayan. Nggak kena, nggak bisa. Aduh, harus squeeze lagi. Buset, nggak kena. Buset, nggak kena. Oke. Lumayan, looting dikit. Mana lu? Lagi. Mana lagi? Sini. Kita naik biar kelihatan semua. Mamam lu kan. Ngapain lu? Deacon nih, bos. Kau lawan mati kau. Ada satu biji lagi. Buset. Habis lo, kocak. Locked inside a warehouse with a bunch of pissed off dudes. What do you think's going on? Bikin konten spin yuk.
sepin aku kan nggak ada diamond, kocak. Sepin pakai HP. Nama aku tinggal 60 nggak tuh. Perkara mereka doang. Performance office is up there. That's what's making keep it. Come on, whatever you used. Bentar ya, Skizo. Oh, you got it. Ada beberapa item soalnya. Nggak ada nih. Bikin KNE yuk, bikin room tour, buset. Baru segini loh. 1000 bikin KNE baru. KNE paling yang nanya lu aja. Nggak ada orang yang nanya. Siapa paling si Boti. Ya kan, yang nanya. Ya kalian aja lah yang aktif. Nggak ada yang nanya. Bikin konten jokes jelek. Kalau jokes jelek itu aku butuh support orang gitu, harus ada teman-temannya. Nah aku kan kalau record itu kan ya gitulah, record satu orang berisik jadi yang lain nggak kedengeran gitu. 48 yang aktif gue doang, makanya tuh itu banyak orang dewasa semua. Ya kan? Mama aku di ini Kebun Aili nggak tuh? Dipromosiinnya Kebun Aili. Ke mbah-mbahku. Siapa nenek-nenek yang nonton ginian? Ya kan? Bingo. Here, hold this open while I grab it. Why don't I just grab one of these? Matter of fact, I do. Betul. Let's get the hell out of here. Nenek lo gaming. Udah, cuma ngambil gitu doang. I just wanna say cucu lo gaming. Cucu lo gaming. Cucu lo gaming. Excuse me, once we get back, why don't you let me? I'm good. Lo ngapain? Where's the only way? Kan cacat skizo, cacat lo skizo, bikin konten cover lagu. Aku nggak pandai nyanyi. Ya kan yang bangun YouTube ini kan cuma aku doang kan. Ya masa aku harus manggil orang, nggak dibayar kan nggak enak gitu kan. Duit sama ada enggak apaan. Amit-amit dah kalau sama adek mah. Gua yang nggak demen. Carlos. Aduh. Carlos ini Have all given up their names. pemimpinnya Reaper nih. Ah, ini dia nih. Yang tadi sempat disebutin sama Skizo. Aduh, Skizo nih. I kept my name, and I kept my memories Jesse. of how you and Boozer and Jersey Jim now we did. Jesse Jim. Siapa Jesse Jim? Jesse, that was a long time ago. We didn't really know. Ah, iyalah. Screaming, it's okay. Ada aja, coba. Remember something else I learned that day. Something important. Everything about you. Everything that makes you who you are. Oh, it can be burned away.
Aduh, duh, 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 duh. Dibakar gitu loh. Until nothing remains but your name. That's what folks don't know. I learned that too. That's why I want to be just like them. Skizo bahlul, makanya tuh aku udah pas buka pintu kayak aku udah mikir, wah ini bakal terjadi sesuatu dari muka-mukanya si Skizo sama si Deacon. Bakal terjadi sesuatu ataukah dikepung atau di apa, karena aku nggak tahu. Soalnya si Skizo kan ngeluarin pistol kan. Do this without Boozer, are we? We gotta finish this together. The three of us. Aduh. Bakar sampai angus nggak tuh? One down. But it doesn't go. What are the odds? The three of us, you, me, Boozer, still alive, brought together here at the end of the world. What the fuck have you done to Boozer? He's not here yet. But he will. Soon. Katanya dia bakal nangkep si Boozer juga katanya. Tapi kan si Boozer kan dalam perlindungan Iron Mike ya kan. Tapi nggak menutup kemungkinan juga sih. Si Boozer kan suka keluar sendiri gitu kan. Jalan sendiri di tengah jalan. Nah, ini siapa nih? Lisa. Lisa. Ini Lisa yang anak kita tolong itu loh. Yang di campnya Tucker. Wah. Cacat. Astaga, Tucker. Do you know why we want to be like them? Like the freaks. Astaga. Orang-orang terdekat kita loh. Bebasin. It's because they don't remember what they've lost. Who they've lost. They've lost. Dibuka satu doang. Mau dibebasin kah kita? Wah, udah mulai tegang nih. Ada aja cerita ya. Skizo, oh, gue bantai lu Skizo, bener lu. Abis lu sama gue lu. Deacon kok dikhianatin. Malah help cuma 37 lagi. Banyak becok. Aduh, kita nggak punya apa-apa, center nggak punya, teropong nggak punya. Gue take down lu, abis lu kocak, abis lu. Bebasin kah? Nggak usah deh. Untung aku udah beli skill survival. Abis lu kocak, abis lu gue puas banget nih. Ini lu gue bantai lu satu-satu lu ya. Bantai lu satu-satu, sini. Emosi gue. Di atas ya. Si Skizo nih. Mana sih lu? Habis lu kocak. Habis lu. Lu. Deacon dilawan. Perasaan aku lagi nunduk loh. Kok ketahuan ya? Gede kuat dah.
Oh, di sini ada lagi, masih ada di sini. Enggak, di atas deh. Rame di situ. Langsung escape aja deh. Ketahuan lagi. Pas lo tusuk temennya dia udah tahu. Oh iya, bisa sih, bisa jadi. Kita langsung lari aja dah, bodo amat. Yang penting selamat dulu, ntar bantai belakangan. Lah kok dari sini tiba-tiba di sini? Habis lo kocak. Oke, bisa kita congkel. Nggak usah teriak dong gaditnya. 3 nggak tuh? 3 loh. Ini nih. Kita kesini. Find bonfire. Buat apa bonfire itu? Ya ilah, ketahuan dah sama yang sono. Gimana sih lu? Kocak bet parah. Buru-buru banget, sabar. Katanya bonfire-nya di situ. Berarti kita lewat kanan. Kalau lewat kiri nggak bisa, kita lewat kanan. Nggak usah dipaksain dibunuh semua, nggak usah. Nggak usah aku bunuh deh, itu deh, pada deh. Base campnya Reaper terbesar kayaknya ini. Cuma si Pico doang nih dari tadi ini. Si Boti mana nih si Boti? Dalam sini. Find your gear. Kalau udah dapet itu senjata, udah. Kalau misinya bisa nembak, aku tembak, aku bantai, bodo amat. Tegedek banget sama si Reaper, apalagi masih Schizo tuh. Cacat. Kantor pusat Reaper Corporation gak tuh? Berarti kita lihat sini. Kayaknya di dalam katanya. Aduh. Gila banget. Diambil dulu, masih sempat loh, diambil dulu loh. Santai banget. Got a question for you. What's the deal? Huh? You just drag people in here, fuck with them, steal their shit. Nyalain alarm. Throw a bonfire out there? Is that the idea? Jesus Christ. Got another question. Where's my car? What? My car, my leather jacket, my fucking leather jacket. Who took it? Don't know. Okay. Wait, he just left. He just took it and left not long ago. Join us, brother. Join us brother nggak tuh? Disuruh join loh. Oke, kita butuh. Aduh, nggak ada ammo. Cuma ada ammo pistol, nggak ada juga. Cuma ada beginian. Sama beberapa health. Pakai deh medicalnya. Takutnya cuma beberapa resource buat survive doang. Nggak ada tembakan. Nggak ada apa. Kita pakai ini aja.
Kayak di situ ada bonfire. Kanan ada. Oke, kemungkinan di sini. Di sana. Ada jejaknya nih. Masuk sini sih. Nah, itu kan. Gimana nih, bro? Apakah waduh. Apakah harus dilawan nih 2 orang? Jangan ngapain lagi dah. Oh, nggak boleh ketahuan. Masih tetap nggak boleh ketahuan. Kirain aku bisa aku lawan. Soalnya kan aku udah punya ini kan gear. Ya, ngulang dari sini lagi. Wow, terpencil begini. Tempat terpencil begini dari Iron Mike. Hot Spring, oh pantesan dia banyak ada di daerah sini nih, di daerah Hot Spring, dekat banget soalnya. Iya, dekat banget, apalagi mereka naik motor kan. Kok ada lantai atas? Ada apakah di atas? Nggak ada apa-apa. Duh, ada senjata tapi no ammo. Nggak jadi. WA tuh. Ntar dulu lah, kojak lagi live streaming nih. Gimana ya? Pantesan kan dari tadi Skizo aku mau nolongin orangnya nggak boleh. Ternyata Skizo. Oh, di sini ada jalan masuk. Oh, jaketnya. Ya ampun, kayak nggak ada beban lawan mereka tuh. Oh, berarti amonya diambil semua berarti ya? Nggak ada. Lisa. BG. Kena jebakan apa-apa itu. Aduh, internet quality connectionnya. Depan sini. Listen to me. They know you freed me. It's not safe here. So come on. Fine, don't come with me, but you can't stay here. You have to run because they will kill you. Do you understand me? Go!
you can. Stay off the roads. Keep it no matter what. Oke. Stay off the road. Berarti sini si Lisa namanya Lisa, kocak. Oke. Aduh, belum ada peluru lagi. Ada health. Nice, ini dia yang saya butuhkan. Health ammo. Perang kita. Ayo, mau perang nggak sini? Lu mau perang nggak? Sini lu ya. Perang kita sini. Lu perang sini. Sini lu mau perang lu. Di reload dulu. Tinggal 29 nggak tuh, nggak disisa. Cuma disisain beberapa. Masih ada, Deng. Boozer, if you can hear me. Schism sold me out. The Rippers. Boozer, they're coming. Warn Iron Mike. Boozer? Mana nih Boozer nih? Berarti si Reaper ini bakal nyerang Iron Mike. Sepertinya begitu. Buset, 800 meter. Lari ini 800 meter. Aduh, katanya si Reaper nih bakal nyerang Iron Mike ini. Soalnya ada si pengkhianat Bahlul Schizo. Dikasih makan udah, ditemenin udah. AP juga udah. Schizo ini nggak tahu diri emang. Kepencet gak tuh? Ntar lu, tanganku licin gitu. Kita harus cepet-cepet balik ke Iron Mike. Katanya sih aduh. Ada aja zombie ya itu ya. Aduh, kanan juga ada, situ juga ada. Salah. Paham lu. Lari. Peluruku tinggal 9. 12 tambah 9. Berapa itu? 21. 21. Iya, 21. Tuh, ada Reaper lagi di situ. Buset, banyak banget. Kita lihat kiri. Jangan sampai miss ngap tembakannya. Siap. Wah, kayak lihat kanan, Deng. Lihat kiri nggak ada semak-semak, kirainku semak. Halo. Kalau gak yakin jangan tembak, oke. Soalnya nih peluruku tinggal dikit, habis ditangkap kan. No, you didn't see me. Pukulan baseball. Lari aja udah, biarin jangan lawan. Iron Mike bakal diserang oleh para Reaper ini. Reaper ini bakal nyerang Iron Mike. Ya itulah, kurang lebih begitulah. Buset. Matiin. 200 meter lagi yuk, lari yuk. Jangan main lari-lari, kocak. Infected nggak tuh? Lari aja.
Lari lari lari, lari lari lari, lari lari lari. Aduh, depan ada base camp mereka lagi. Kan? Halo, nonton lo, awas lo. Kabur aja lo kocak. Ya kita harus kita harus protect air. Aduh. Kita harus protect Iron Mike sih. Soalnya Iron Mike bakal diserang sama Reaper. Katanya sih seperti itu. Mati lu sih lu. Oh, si Skizo ini nih. Tuh. Untung gak hilang lu ingatan lo. WKWK halo. Yang penting absen halo. Iya makanya tuh. Oh kok ketahuan. Oh ketahuan. Easy peasy lemon squeezy. Buset 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 buset. Mana lu? Headshot, one shot, one kill. Kalau gak sekolah absen, harus. Buset. Jadi kalau headshot aku udah ngambil skill headshot nambah darah nih. Headshot nambah darah. Mana lu sih lu? Nambah darahku. Jesse Williamson itu bos, mungkin bakal jadi bos kita ya nanti, bos fight mungkin. Bodoh amat, abis lu kocak dari tadi nggak habis. Lari lah, motornya harusnya udah dibawa dong sama si Skizo biar si Deacon. Untung gak terlalu sakit. Untung aku pakai dasa ya, nggak sakit. Nggak ada yang jawab. Oke. Hadir. Lah motornya masih di sini dong. Nggak dipindahin, masih Skizo. Baru mau bilang sakit itu tangan. Aduh, akhirnya. Oh alamak, Jang, kita harus lari. Rippers are after Boozer. Oke. Ini teman. Jadi kita harus protect Iron Mike ya, supaya Iron Mike itu nggak ke base campnya kita. Si Reaper itu nggak ke base camp Iron Mike. Mati lu. Reload. Seru nih, Juki. Ya elah, Juki hilang gak tuh? Awas, kocak. Hati-hati. Belok kiri. Kanan. Aduh, gugur satu. Habis lu. Reload. Aduh, gugur satu, Pak. Satu mati. Pakai dasa iya. Itu dia. Itu kah Iron Mike? Awas, kocak, hati-hati lu.
Oke, ayo. Kita ke belakang, bukan ke sini. Bukan ke sini, gimana sih lu? Aduh, itu Iron Mike. Kita masuk lewat belakang ya. Dasar skizo, abis lu ya. Ketemu gua abis lu, skizo lu. Awas aja lu. Awas lu, hati-hati aja lu, hati-hati aja. GC Diken, cepetan Diken, cepetan. Aduh, Iron Mike diserang nggak tuh? Bener. Ya kelemahan. Iya, kelemahan Iron Mike ini pertahanannya lemah sih. Gerbangnya itu cuma di jembatan doang. Setelah di jembatan ya nggak ada gerbang lagi udah. Cuma dikelilingin sama danau. Itulah mengapa Iron Mike ini salah satu camp terlemah. Karena nggak dikelilingin sama pagar gitu. Buset, kok jadi kayak ini ya Assassin's Creed Valhalla gitu. Lu dan lagi lu mana sih lu, ngapain lu di situ? Headshot, one shot one kill, harus one shot one kill. Lah I will burn you, tapi dia kebakar sendiri, cacat. Human Torch mati lu, kena tiang dia tadi, dia ngelempar ini kena tiang. Aduh, di lock lagi, dikunci lagi. Bisa dibuka. Tadi ada, tapi Anda kaya. Aduh. WK. Aduh, ini gereja ya. Hero never bless. Gimana aimku? Aimku pakai stick nih. Aku butuh item. Scrap kita repair. Ada ammo. Ini ammo. Nice. Lumayan. Set. Aduh, belum di reload. Beginiannya belum di reload. Iron Mike selamat gak ya? Lari. Nggak bisa kita lawan semua. Kita harus lihat Ricky dulu. Ricky mana nih? Ricky sama Boozer. Lu santai aja lu, Tong. Apain bocah? Buset, dikejar nggak tuh?
Hmm. Dah. Oke. Main FF pakai stick. Hero never play, say ya. Aduh. Eddie jadi ini tahanan. Kenapa tuh? It's over. Yeah, Iron Mike negotiated a ceasefire. What? Hmm? What the hell is going on? Let's go find out. Kok gencatan senjata? Negosiasi ya? Katanya ada negosiasi. Si Mike mungkin negosiasi untuk melakukan gencatan senjata. Ah, kan benar kan? Murdered my people. You call that a misunderstanding? You come onto our land. You steal our supplies. You attack my people. Mike, listen to me. I made a deal. Hey, whoa. Get the weapons down. Chill out. Excuse me, I'd like to hear about Buzzer. Wait. Why don't you tell me? Tell him how you sold us as a Oh, goddamn. Excuse me, why don't you tell him? Oh, jadi ya yang paling hebat di sini si Deacon. Jadi si Deacon itu ditangkap dulu di markasnya Reaper supaya mereka jadi sasaran empuk di sini. Iron Mike-nya. Begitu si Deacon datang, adalah rata semua. I did it to fix shit, to restore the treaty he broke. Kenapa? Oke. Enak tiba-tiba nyerang. So what he says true? How'd you make any deal? It's true. Negosiasi di sini. So we give you Deke, William, Mike, whatever the fuck you want to call him. What? Kenapa si Mike? Lost Lake alone. Katanya kita dijadikan apa? Jadi That's something, isn't it? jadi si Mike ini menyerahkan Deacon sama Buzzer ke Reaper. Katanya sih seperti itu. Menyerahkan Buzzer sama si Deacon. Buzzer sama si Deacon itu diserahkan kepada Reaper. Katanya sih seperti itu. Aku juga nggak tahu. All I know is you're Tapi syaratnya Reaper itu harus meninggalkan Iron Mike campnya. and it's the only one you're getting. You take your people, and you get the hell out of Lost Lake. We all die together. Right here. Right now. The treaty stands. Kan tukeran jadi campnya sama si Deacon sama si Buzzer. Kok gitu dah ya, makanya itu lagi negosiasi soalnya. Ya jadi si Buzzer sama si Deacon diserahkan habis itu, tapi para Reaper kan, tapi gak apa-apa dah daripada korban tambah banyak. Ya itu yang terjadi di film-film atau di game-game seperti itu. Kemarin aja si Tanner kan yang melakukan sacrifice. Stand aside. Aduh. Pengen banget. Gitu.
not how we do things around here. We do not barter with lives, and we do not murder people in cold blood. Get him out of here. Get off me. We're gonna give him a fair trial, like civilized people. And he's gonna Digaplok. I'm not sorry, Mike. I'm not. God damn it, I tried. I tried to save his camp. The Rippers won't stop. Carlos is not gonna stop. You hear me? They won't stop! Tapi nggak tahu ya. Katanya ditukar. Katanya sih ditukar. Si Deacon sama si Boozer, kata Iron Mike. Itu kata Iron Mike. Tapi nggak tahu deh. Cat. They will never stop. Unlock craft reset. Reaper X. Ini apa nih? Pipe bomb. Kita bisa buat pipe bomb. What the hell happened? I just saw them walking Schizo up and And Carlos and all the Rippers just rode out after everything they did. Yang aku cerna seperti itu. Kalau ada yang salah ya mohonlah dibenerin. Dari mana si Ricky? Ini udah face to face. Ini si Ricky. No job available. Lah itu si Ricky gimana sih? Udah itu, udah. Would you like us to retrieve your bike? Gak apa-apa, 50 doang. Murah. Repair. Ricky Patil. Oke. Udah itu, udah nggak ada yang rusak, nggak ada yang apa, udah tuh. Udah gitu doang tuh. Udah nyerang gitu doang tuh. Di pistol ammo, machine gun ammo ini penting banget. Suppressor. Aduh, kita belum dapat rasnya. Flashbang bisa buat kan ya? Oh, ini granat. Pipe bomb. Flashbang nggak usah dah. Flashbang nggak perlu, mendingan pipe bomb aja. Aduh, ada berapa misi nih? 1, 2, 3. Ini aja deh yang udah ketanda sama besi buzzer. Kaget aku loh. Ya, sini. Cacat. Schizo dikurung deh. Kita bawa ini buat explosive to your cabin. Ini yang kita dapat dari main kemarin, hasil mining. Lah motor mana nih? Lah motor tadi di sini dah. Kenapa tiba-tiba di sana tuh? No, di garasi lagi tuh motor.
Tiba-tiba di garasi situ siapa yang bawa? Skizo kabin. Si Deacon mau ngerencanain apa lagi ya? Oh, ada prosotan. Baru tahu aku di sini ada prosotan. Buset deh. Udah gitu doang. Keren bakal ada perang yang gimana gitu. Ya, kirain mah bakal ada perang yang gimana gitu. Hello, sniper Dragunov, SVD, kayaknya Dragunov. Wow. Weh, senjata baru bre. Aduh, special weaponnya ketuker nggak tuh? Astaga, aku butuh bredelan itu. Kenapa kamu tuker Deacon? Astaga, kenapa ditukar sama si Deacon? SSR SVD. Antar dulu deh, aku beli amonya dulu. Cacat. Machine gunnya malah ditukar loh. Kan aku butuh machine gun itu ya. Lalu aku beli pelurunya dulu dah. Ngapain jalan orang si Ricky doang loh. Pakai jalan segala sih, dikenil lari aja. Nggak ada pelurunya tapi. Sniper rifle ammo 400 satu pelurunya. Harganya 400. Aduh, pelurunya dikit, mana bisa beginian lawan horde. Aku kan mau lawan horde. Gimana sih kamu? Yang bisa menyembuhkan luka-luka ya cuma Eddie ini yang tahu caranya. Walaupun dia bukan dokter. Seperti itu. Mungkin bukan, tapi kamu bisa. Yap. Assalamualaikum. Bahasa Inggrisnya si Ricky ini kayaknya cepet banget loh. Wah, mulai lagi. Iya kan? Bahasa Inggrisnya si Ricky cepet banget. Aksennya beda mungkin. Daripada si Deacon kayaknya lebih lambat.
And you know it. Ya. Fuck yeah, it's personal. Terinfeksi juga kah si Deacon gara-gara si Carlos? Matanya aja beda mukanya. You ready? Okay, almost there. Ya Allah, motornya disiapin gak tuh si Boozer? Nice rifle. Presents from school. Nyolong gak tuh? Yuk. Ayo, kita berangkat. Ayo, berangkat. That goddamn schizo. So what are we gonna do with the bastard? I mean, we're not letting Iron Mike put him on trial, are we? No, we're not. All right, so what's the plan? I know the area pretty well. Sarah worked out of a lab south of Iron Butte Ranch. I used to ride out there, pick her up for lunch. Harder to ride on some of those back roads. Jesse, Carlos, whatever the hell he's calling himself. He's taken over the old golf course and resort. Just south of the lodge is the Crescent Lake Reservoir. Belok kanan, belok kanan. Blow that dam. That lake's gonna flood down into the valley and it's gonna drown them all. Like rats. Okay, but isn't the lodge up on the hill? Yeah. Yeah, flood probably won't do much to it, but it'll do enough damage to the rest of the Ripper compound to take out most of his men. And if Jesse survives, he won't see us coming. You got it. Now we just gotta figure out how to get into the Iron Butte Valley without being seen, yeah? I'll get us there. You just hang on. Buset. Ada yang nembakin gak tuh? I see him. Headshot. Fokus koktail. Nggak usah pakai rifle ah. Ngapa gue yang diincar, kocak. Buzzer. Hati-hati lu. Headshot. Harus one shot one kill ya di sini ya. Ya sini lu keluar lu. Sini lu keluar lu. Carlos, help me. Awas Buzzer, awas, aku menembak nih lo. N. Entah apa aja si Buzzer nih. Sabar. Si Buzzer jadi raser nggak tuh? Pakai rifle ya, coba ya. Bullshit. One shot one kill. Rifle-nya cuma 10 sih amunya. Udah kita pakai ini ya. Buset. Hah. Easy peasy. Ada ammo. Ambil dulu ammonya. Bandage full. Kita pakai aja bandage sebiji. Habis itu kita ambil. Ada Ricky dan Deacon.
Nggak dikena tahu diri. Kalau itu si Pico udah babatnya ya kok. Kalau itu si Pico mah beda lagi. Ya nggak Pico. Ini ada lagi. Scrap lumayan. Yuk buzzer. Mana kamu buzzer? Ayo. Udah nunggu aja lu. Lu nggak butuh resource gitu. Katanya sih mereka mau meledakkan sesuatu ya, apa ya? We gotta head south from here. Following you. Buset. Map baru ya kayaknya. Ah, ya kan bener. Unlock map baru nih. Ke bawah. Iya ke sini nih daerah Reaper nih. Ini base camp Reaper nih. Kayaknya base camp Reaper lagi deh. Ini yang tadi nih. Ada jumpingan gak tuh? Udah sampai? Oh belum, di depan. Udah. Tenang, aku udah banyak belajar tentang bermotor. Ricky dan Deacon. Ingat istri kocak. Ricky Deacon ah. Oke. Save ammo. Disuruh save ammo nggak tuh? Okay, I'm gonna be up in this tower. Should give me a good view of the entire thing. Katanya kita mau sniping, tapi nggak tahu lah. Takutnya salah cerita aku. Salah cerita kan repot. Kunci. Dia terus sniper tower A kan benar. Kita harus sniping. Sniping bro. Ini dia, I like this. Go. Kita pakai suppressor kali ya, biar kayak tentara gitu. Bisa kah di take down? Ada bullet dropnya nggak tuh? Nice aim Deacon. Bareta nih bro. Ya. L3 buat zoom L3. Oke. Oh, peluru kita nggak habis. Peluru kita nggak bakal habis. Tuh, aku reload. Tetap 10. Mana lu? Sini. Ada bullet drop nggak tuh? Headshot. Enggak gini. Ada bullet dropnya. Ini game PS ya, bukan Free Fire. Nggak kena. Hah,
Easy peasy. Oke. Ngapain si buzzer? Udah kelar. Enggak, bawa belum. Nope. Oke deh dia. Kita peldugin aja nih motor. Headshot. Jumping gitu nggak tuh? Nice shooting. Gila. Jadi sniper, kapan lagi jadi sniper ya kan? Di game survival. Peluru sniper. Buset. Ketahuan nggak tuh? Kuat banget ini dia. Sabar. Gak mati-mati loh. Ditembak berapa kali gak mati-mati. Aduh. Sensitivitasnya licin banget. Ayo. Aku tembak mati nih. Kelar. Ada sniper lagi. Nah lagi. Mana lagi sih? Nggak, mana sih? Oh ini loh. Hai buzzer. Semangat. Ada beberapa item. Sabar ya buzzer. Buset. Nggak ada lagi. Udah gitu doang. Ricky dan Deacon. Beda ya kalau aim. Dipeldugin nggak tuh bendungannya? Nah, yes. Carlos mati. Terus Carlos tadi, by the way, kayaknya mirip soalnya. Banjir dong. Rekomen masuk tuh. Udah berapa lama live yuk? Lihat aja bre. 1 jam 46 menit. Udah.
Haha, mamam kamu ya, Reaper ya, Reaper Dajjal emang. Titisan mana sih lu? Brother, you did a hell of a job back there. Yeah? I thought I was done for a couple of times. I'm sorry about that. What the hell are you talking about? This is the most alive I've felt since... shit. 2 jam sabi ya, boleh. Tergantung nih baterai stickku kuat gak. How many do you think we killed? I don't know. They had it coming, right? Yeah, they had it coming. Yes, we all did. Belok kiri. Tamatin, digaskan, dibarbarkan, diedankan. Apakah mau tamat? Belum sih. Kita belum ketemu Sarah. Ini Sarah masih jadi misteri nih. Katanya sudah mati. Balas dendam, berarti kita serahin Jesse ke Boozer. Katanya Boozer yang mau ngekill, yang mau bunuh si Jesse-nya. Ayo, dibarbarkan, diedankan. Mana lu, ada lagi nggak lu? Kan mamam lu ya. Oh, ada beberapa. Hey. Oh. Rifle nih, bos. Makanya I don't know. Terima kasih Boozer telah mengingatkan. Ini sih yang paling penting nih. Habis lu. Mamam lu. Mamam mati lu kan? Mati lu kan? Oh, ada smoke. Dilempar si Boozer. Mana lu? Keluar lu, sini lu. Ya. Mamam. Ada zombie nggak tuh? Tampil lamanya, ambil lamanya. Udah, kita maju. Deacon sang sniper. Medik. Wah, yang gede, Pak. Quick scope nih, quick scope. Come on. Mati kan, mamam. Hah, cupu. Udah nih, gitu doang nih. Kirain bakal susah. Hah, cupu. Udah, the killing machine. Predator.
Tuh Baretta jarak dekat tuh. Pakai sniper jarak dekat. Tuh dia. Nah, ada ammo kan? Lumayan. Rifle ammo. Looting dulu, bro. Oh, ada lagi. Oh, ada lagi. Apa sih lu? Gue jabanin sini. Buset. Buset, shotgun. Aduh, shotgun lu. Shotgun yang belakang nggak tuh? Lo kalau shotgun ngeras, kocak. Mana lagi lu? Headshot. Lagunya epic banget. Ayo sini. Oke dah. Easy peasy lemon squeezy. Easy bro, lawan lu mah. Oh yeah. Must have snorted up the rest of whatever the hell drug they take. Rek. Lu panikan, kenapa di FF kaku? Lu panikan sih, santai aja. Gua bisa jadi support, disuruh ngeras malah cabut. Ayo Carlos, ayo Carlos. Oke. Jesse Williamson. Oke, kita suruh bunuh dia, si Jesse ini, si Carlos atau si Carlos ini. Lah. Buset, tuh apa lagi tuh? Kok jadi pusing gini, jadi puyang gini si Deacon. Oke. Apakah bos? Nah, kan bener kan bos? Au. Ini kayak scene di Uncharted. Kita harus ngedas gitu ya. Gampang lawan lu mah. Gue udah banyak game-game kayak gini. Udah apal, udah ini udah kenyang game-game gini mah, duel gini, kan. Udah kenyang game-game gini mah. Punya dark joke buat buzzer. Siapakah itu? Dark joke apa ya? Buzzer tuh mamam. Berani-beraninya lau. Berani-beraninya di kau. Gue punya dark joke buat di buzzer apa?
Feels good being on this shit again. Aku jangan bener kalau makan pakai tangan kanan jangan tangan kiri. Parah banget so. Aku udah kepikiran tuh. Tangan kanannya pasti yang disebut tangan kanannya. Bener. Oke, jadi pulau ini bebas dari buzzer. Buzzer lagi nggak tuh, astagfirullahaladzim. Reaper. Buzzer nggak tuh, jadi buzzer nggak tuh. Anehnya ya di game ya, semuanya ngomong pakai bahasa Inggris. Mau monster, mau reaper, semua pakai bahasa Inggris. Kalau reaper bagusnya mah pakai bahasa mereka sendiri gitu kan. Easy bro, lawannya bre. Astaga, nggak ada susah-susahnya perang mah. Apalagi yang duel tadi cupu. Nggak ada susah-susahnya. Coba dong, yang susah dikit ayo duel gitu tapi susah dikit. Tadi mulus banget ya kan. Oh iya, orang luar kan sering ngomong oh my god. Lah kalau orang yang agamanya ateis ya enggak lah, kocak. Ini gereja yang sudah di pardon my language. I still don't know. I hope you're there. Hopefully some reasons all this is surely. Oh shit kata. Udahlah. We'll talk again sometime. Mungkin di Indonesia bahasa-bahasa seperti itu ya kadang jangan ngomong gitu, kasar. Di luar negeri juga sih kayak bahasa-bahasa gitu, cuma kena message retracted gak tuh, pesan telah ditarik. Makanya kalau ini komen yang benar kena warn dari YouTube loh. Itu baru warn dari YouTube. Sekarang YouTube udah update beberapa sih tuh di channel. Kalau kalian mampir ke channel di home channel, Us or them? Always. You know the reason we're going to hell is we can't figure out that us is every goddamn soul that ain't walking around in shit-stained pants trying to eat us. All right, you know what? You may not like it, but the world is. Brain ain't gonna change. Wishing that it was something else ain't gonna make it that way. Kata si Deacon, berdoa nggak bakal mengubah segalanya. Kata Yesus seperti itu. Kata si Deacon ya, jangan dianggap serius. By what we do. Ya. All of us. Yap. Ya dunia bakal berubah seiring kalau kita ya merubahnya seperti apa gitu. Kita yang membuat dunia berubah. Excuse us. Ain't no way he was getting a free trial. You let him go. Now come back. Dion, what the fuck are you doing? There's nothing we can do. You know what?
Ya, Skizo diusir. Ride out. Suruh keluar. I'm good with that. Custom skin. Wah, udahan dulu ya. Udahan apa lanjut ya? Curious double effective of scrap. Oh ini. Ya ini dia. Penting juga nih untuk mengetahui di mana musuh kita. Kita cuma punya satu skill point kan. Nah kan ini kan bisa kelihatan nih ada orang tuh, skill baru nih bre, tuh ada orang kan, tuh kelihatan tuh. Dah capek. I remember I was distracted. Flashback, pick Sarah up at work. Deacon masih belum bisa merupakan Sarah. Melupakan, bukan merupakan. Help. Ricky. Hey, Dick. Review. Oke. Aku mau jual bounties. Kalau udahan live-nya gue gabut mau ngapain, patil. Ini nambah 3 100 300 doang. 300 nambah 2 nambah 5 nambah 13 nambah 10. Udah pokoknya sell all ya. Sell all. Nambah 500 trust, lumayan. Lanjut. No, this is fun. I know where the clutch is. Do you want me to show you how to do this, or? Yes, but I know where the clutch is. Okay. Preya. Loadingnya lama juga bro, jangan crash lah. Kok lama banget nih. Ntar lo aku minum dulu deh, sebentar. Alhamdulillah. Yuk. Hapuskan. Crash ini mah tamat ngap belum. 0 days gone. Lah, kok jadi 0? Oh, ini zaman dulu. Belum tamat. Masih ada misi lagi kan tadi.
Ini di mana ini? Kayak aku nggak pernah aku pernah lihat nih. Ini aku pernah lihat nih. Okay, you know what though? I think I'm just gonna wait right here. You can go back to doing your guard the cornfield thing. This is Officer Morgan. We got an issue here. Hey, listen, asshole. This is a restricted area. I told you, get the hell out of here. Restricted Hey, area. you just wait right there. I told you. Move it. It's like I was trying to say. I'm just here to stick out. Do you not see that sign? Restricted area. I am authorized to use deadly force. Yeah, Whoa, what's going on? Sorry, Miss Whitaker. It's fine. Do you know this asshole? Yeah, he's with me. Sorry, ma'am. I didn't know. It's fine. Honestly, I apologize. Oh, and Jim, Deacon, I'm not with her. She's with me. hold on tight. Si Deacon. Udah zero days kan? Enggak, zero kan makin nambah. Ini zaman dulu. Waktu Sarah masih hidup. Oh, come on. He started it. Tuh, kota masih ramai ya kan? Hey, watch the clutch. Remember, you gotta give it enough gas, rev up the RPM. Motornya masih bagus. Yeah, I can hear. Where are we headed? Over to the dam. It's nice and Tuh quiet. mobil-mobil. You driving? Kota masih bagus. We still going out tonight? Ah, mungkin aja si Sarah masih ada di tempat itu. Kan Sarah kan kerja di sini. Mungkin aja si Sarah masih di tempat ini, tapi ya Off to go see some guy in prison? ya nggak tahu lah. Jack's not some guy. I know. I was kidding. Tato belum banyak ya. Tuh, lihat tuh. Si Sarah pakai tato juga dia. Jadi si Sarah ini orang penting, orang kelas tinggi lah. Si Deacon ini ya siapalah, Deacon preman gitu kan, preman motor. Apa lagi? Kalau aku mau udah nabrak tuh. Atau nggak nyusruk ke bawah. Rakyat jelata. Iyalah, siapa lah si Deacon ini? Preman gitu, motor, anak motor, tuh lihat tuh. Pakaiannya aja nggak kelas. I wasn't paying attention and I was distracted. It's okay. Just breathe through it. What do you mean distracted? No, it's just stuff going on at work. It's nothing. I just... Yo, what? You quit the club? We never quit the club. Nomad. Iya. Temennya Chef Juna. Parah, so. Iya, yang Chef Juna ditampar itu kan. Ini di daerah terpencil ya, bukan di kotanya atau di mana. Jadi gak ada kota-kota yang gedung tinggi, nggak ada. Ya masih kayak Indonesia tahun berapa lah? Parents are gonna come? Tahun 80 mungkin. WK lu tahu anjir. Iya dong. The MC that, Harus up to date. you're gonna at least tell them. Yeah, if you want me to. It's just, I'm not gonna change who I am and who you are. Tuh detail banget, Pak. Tight, middle Pas Sarahnya ngerem, motornya nyala lampunya. Down. I see that. Hey, are they headed to your work? What about the MC? Are any of them coming now that you've gone nomad? It's probably been a while since any of you said Pulang lagi kah? And you really want 27 Harleys rolling up in that little church Jangan in sampai Marion kudet Forks? dia dong. Yeah. You know what? As a matter of fact, I do. Okay. Sekarang mah bocil-bocil nggak tahu tuh yang namanya Skinny Indonesian 24, siapa Time Tuan nggak tahu, Aulion nggak tahu,
Panji Pragiwaksono, mana tahu dia. Taunya dia apa sekarang Letda, FDW. Ya taunya mereka gitu doang. Siapa Uya Kuya, Dennis Cadel, dia mah mereka taunya begitu doang. Bayu Skak ya itu dulu Bayu Skak, Kevin Anggara ya kan, siapa yang tahu Kevin Anggara? Zaman-zaman kelas 4. Kevin Anggara ya kan, mau beli kantong mau beli apa? Gimana tuh? Ke toilet ngapain? Mau cari kantong ajaib Doraemon terus bantuin Kerasakti nemuin kitab suci terus bantuin Naruto ngalahin Madara biar jadi Hokage, Pak. Tuh siapa yang tahu gituan? Edozel aku nggak ngikutin sih, yang gold play button pertama deh kalau nggak salah Edozel. Dan dulu salah satu ininya tuh yang tipe-tipe Halloween, hantu Halloween yang minta permen itu aku sempet nonton. Udah cold banget iya dong. Berapa tahun yang lalu itu? 5 tahun yang lalu mungkin. 5 sampai 6 tahun yang lalu. O'Brien. Tipe-tipe pas diputusin aja itu. Sama seberapa greget. Nah, itu dia. Seberapa greget. Seberapa greget enggak lo gitu. Kemarin gue ini gitu. Naik mobil, nggak ada bannya gitu. Naik motor, lepas tangan gitu. Seberapa greget itu juga. Terus zaman-zaman Miao Auk, aku nonton Miao Auk tuh dari zaman-zaman dia main Clash Royale. Aku dikasih tahu temanku deh. Kelas berapa tuh Clash Royale? Kelas 2 ya, Clash Royale ya. 2000 berapa sih? 2013. 2014. Kemarin gue nyanyi, gue mute. Parah tuh, itu sindiran tuh. Lah kok special weaponnya nggak ada? Ah iya, special weaponnya nggak ada. Aku mau special weapon dong. Ya udahlah, rifle-nya nggak apa-apa lah, udahlah. Aduh, sniper nggak tuh? Aduh, sniper ya udahlah, beli sniper dah. 8 sniper. Lah cuma 10 kamunya. Oke. O'Brien mana O'Brien? Kita mau ngapain lagi deh? Ini ada camp. Kita nganggur dulu kali ya, kita lihat. Oh ada Nero juga sini. Kita lihat Horde lagi. Aku udah menang liatin Horde. Si Tucker ada job deh. Kalau nggak salah kan bener. Si Tucker. Ke Tucker aja yuk. O'Brien. O'Connor nggak tuh? O'Connor. Berapa jam aku live? 2 jam 15 menit. Udah ayo sabeton yo udah nih. Sabeton aja udah kita. Tamatnya berapa hari sih? Tapi nggak tahu aku. Kan aku belum pernah main tuh. Kalau aku udah pernah main baru biarin. Brian O'Connor. Bagus juga tuh nama Brian O'Connor. Boozer. Followed me. Wouldn't leave me alone. What was I supposed to do?
beli medkit. Oh udah full. Udah aku tinggal. Nah ini SAP 9. SAP 9 ini SMP 9. MWS MG45 nih, aku pengen banget nih MG45. Ini kayak M4 ya. US 556. Kayak M4 ini. Mungkin bakal next weapon aku pakai ini, terus ini sama ini. O'Brien. What do you got? I have something to give you. Ryan, I've transferred the coordinates. Meet me there. O'Brien O'Brien. out. O'Brien out. O'Brien out. Dee, I got a job. M14 di CDM itu pembalap Fast and Furious. what do you got? You remember Brian the day I took you back to the O'Connor. site? Food came up missing. Yeah, Wheeler was on watch. He was doing more than much. He was robbing us blind. He and a few men took off to a camp north of Hutchins Lake. You know the one? Yeah, I know. Find the bastard and kill him. He's got a pocket watch. Still works. Bring it to me. Wah 600 meter bre. Tuh ini si O'Brien nih. Them like rats. Historical marker. Bisa fast travel nggak? Kalau bisa fast travel nggak usah dekat juga. Yuk gecek. What can I get for you? Nope, nothing. James in the house. St. John's, Brian. Ngulang lagi nggak tuh O'Brien? Dialognya. Just could you tell me what you found? Drop frame. I have something to give you. Buset. Weh, ini apa? Ini kena apa? Ryan, Kenapa si Deacon? Tiba-tiba stamina-nya habis loh. Itu kenapa tadi ya? who's man missing? Just tell him I'll be back. Remember what I told you? Bugged out. They took their own people fans. Why I'm here? Banyak pertanyaan, masih banyak misi, masih jauh nih tamatnya kayaknya. Possibly you'd like to say. Kemarin gua adu jotos virtual. Sini nggak tuh dia? Nggak, lepas. Suppressor lepas. Buset. Rata lu sini ya sama Deacon lu. Kita kill dianya dulu deh. Mati keluar. Sniper nih, bro. Kiri ada. Lu sini lu. Masih ada orang di situ. Masih ada. Ya iyalah bre, remeh-remeh amat lu.
Satu lagi. Mana sih lu? Oh, di sini. Little girl. Abis lu. Hah, ngata-ngatain. Tiba-tiba mati. Cacat. Ya Allah, easy peasy lemon squeezy sekali. Kaleng buat HP coba. Easy peasy lemon squeezy. Mati pada mati sama sniper. Ini bosnya juga mati sama sniper nih. Kasian banget. Bila mau. Lumayan. Bandage kita pakai, habis itu kita ambil. Ayo. Kemarin gua ada jotos virtual. Dulu tuh sama ini Gen Halilintar tuh dari aku kelas 5 sebenarnya udah ada ya kayaknya ya, yang mereka cover lagu You're My Brother yang gitu-gitu. You're My Sister. Tuh aku kelas 5 loh dengerin begituan loh. Oh, turun sini. Oh, you're my brother. Ada komen masuk sih, sabar ya. Buset, hor nggak tuh? Hor. Misi bro. Misi bre. Okay. Ricky, I'm on my way. okay. Yeah, I'll check in. Get out. What? This is Radio Free Oregon. The truth shall set you free. War on terror. Global warming. None of that matters now that we're in the shit. But it's all just part of the goddamn conspiracy. So listen up. The war on terror is just smoke and mirrors. Start like good old Uncle Nabrak pohon, yes. Lewat jalan luas. No, nabrak pohon, yes. Nice job. I guess we're Aduh, belum full lagi. Why am I here? Ada misi lagi. I remember. Meet O'Brien. Sarah Memorial Stone. Sebenarnya enggak. Males. Langsung aja misinya. Apa kita ngerjain job dari Ricky Patil dulu? Ricky Patil. Aku mau beli ammo dong. Gini deh, jual bounty dulu. Siapa tahu bisa membantu. Level ke Johor nggak tahu. Ya aku nggak punya bounty. Oke. Sliding. Datang sliding. Kocak. Rifle ammo, pistol ammo, primary suppressor, medkit full. Aduh, tinggal beberapa doang. Ada shotgun, enggak. Aku rather jarak jauh aja. Ayo.
Ya percuma tuh. How's it going? Mungkin si Boti nggak dinyalain loncengnya. Hey, wait a sec. Sorry. Oke, aku mau ke sini. Ricky, ayo Ricky. Udah jam 11 ya. Udah sampai Johor atau ya ntar deh dilihat ya. Menghujat hapuskah segalanya. Oh, merah manis baju ratu. Ya udah ya kita lihat ya. Udah 100 komen gak tuh? Yuk kita berusaha. Usaha tidak membohongi. Apa gimana patahnya? Ntar habis Johor lanjut Mabskuy FF. What's up? Mitchell and a couple guys were on the run along the west east when they were hit by a group of drifters. They tracked them Ntar back habis to Johor camp lanjut north of Mabskuy Lava Lake. FF. So Mitchell. Usaha tidak akan mengkhianati hasil ayah itu. They're not drifters, Deke. And Mitchell's just a kid. I don't even know if Kid? he can use a gun. What the hell are they doing now? Anak-anak bisa perang loh pakai bisa menggunakan Hey, great, I'll take you. pistol katanya. Gun itu apa, senapan ya? He's just a kid. Anak-anak memegang senjata suruh dibunuh. Got good shit stuff today. Oh, it's some candy stuff. Yuk. Dan ini gratis, game ini aku nggak beli. Nah, aku game kebanyakan nggak beli sih. Yang beli cuma beberapa. Kayak FIFA aku beli. Kalau ini tuh gratisan PlayStation Plus. Jadi setiap bulan ada game gratis. Kalau buat member PlayStation Plus. Ya mendingan gini sih untung. Dapat game setiap bulan. Kayak Rocket League. Terus apa lagi kemarin Erika juga aku dapet. Main. Terus COD WW2 itu dapat juga gratis. Oke, Erika Lim kata. Erika Lim pula. Dan Pionir. Kayaknya aku pernah kasih ini deh. Ah iya pernah nih waktu winter. Aku kesini. Ini serang aku aja beneran diserang nggak tuh? GC bro.
Bre. Mayan bounty. Oh, Eric Collin. You're gonna be okay. Hey, it's not safe out here and shit. You know where there's a camp? Oke, kita ke Hot Spring aja. Iron Mike aja yang dapat trust soalnya. Hey, the Lost Lake. That's for Ricky Patel. So take the Ricky Patel. Oh man. let him know he's St. John. Just keep Deacon running, stay St. on the John. road. ST itu surgeon ya? Lumayan. Perasaan aku nggak ada buat molotov. Gasoline aku berkurang ya. Patil is the best ya, makanya. Patel. Nah, itu the best kan ya. Alah, PC yang enggak. Sini lu. 8 camp. I got this. Jadi kita tandain dulu. Ini juga kita tandain dulu. Sniper. Semuanya kita pasangin suppressor deh. Kok main rapi di sini. Jebakan nggak tuh? Buset, golok lu cepet juga. Ngebak nggak tuh? Buset, shotgun. Hah? Shotgun apaan lu, Tong? Apa gitu disebut shotgun? Easy, bro. Mana lagi? Easy peasy. Kerak. Kita kerak. Buset. Datang. Kau melukaiku, lalu meninggalkanku. Bapak tua. Keluar. Headshot. One more. Ini dia. Buset. Itulah easy peasy lemon squeezy. Udah aku bilang easy ini. Bukan tandingan si Deacon. Sebenarnya Nero tuh apa sih? Nero itu adalah Nero yang apa? Yang melakukan research terhadap zombie. Mungkin mereka juga nyoba eksperimen tentang zombie gitu. Yang berhubungan dengan zombie lah. Jadi mereka yang kenapa kok dokter Nero itu sebenarnya kayak kalian tahu ini nggak? Lu tahu ini nggak? Apa namanya? Siapa? Umbrella. Nah, jenis Umbrella. Umbrella gitulah sejenisnya yang melakukan eksperimen dan melakukan research. Hey Mike.
Yep. Hey, Mike. Lembaga. Mitchell, you really should be going out on runs unless you can take care of him. Misi lagi. Sarah. So, I'll take care of it. Thanks for keeping an eye on my guy. Oke. Dikenal. Let's travel. Lembaga Majelis Ulama gitu. Cok, dari tadi yang nonton si Piko aja loh. Aku udah live berapa jam ini? 2,5 jam nge-live, gak ada yang nonton, cuma si Piko doang. Wah, sumpah si Piko semua. Mulut apa capek ini ngomong. Yuk kita benerin dulu yuk, benerin motor abis itu. Kan kita kebulin nih si gini. Sakit loh. Enak gak tuh? Aspal loh. National Emergency Response Organization. Iya deh. Lihat Google kah? Nero. Buset. Ini lihat Google nih kayaknya nih. Aku juga sebenarnya nggak tahu loh itu. National Emergency Response Organization. Masuk akal sih. Masuk di akal benar. Masuk di akal. Boleh lah. Nero. National Emergency Organization. Coba taruh. Nero adalah kok Nero patung, bukan Kaisar Romawi, kocak. Gimana sih? Yang keluar malah Kaisar Romawi. Yah, nabrak lagi. Nos Meet O'Brien. Lari. Nggak mau deh. Hey, when you get time, swing by the camp. I need to talk to you. hey, Ricky. Yeah, okay, I'll be back. Deacon out. Ada job lagi nggak tuh dari Ricky? Ricky ini banyak kerjaan. Aduh, kadang kalau ngelihat yang ini suka ngeframe pak. Ini emang dari gamenya, Deacon-nya apa? Organisasi tanggap darurat nasional. Nabrak nggak tuh? Deer crossing. That's too small. Without the traffic. Baguslah daripada nganggur. Iya. Kan daripada nganggur, kita kan nggak tahu mau ngapain, cuma jalan-jalan aja. Buset, bisa ngedrift gitu nggak tuh? Mati Deacon, hati-hati kocak. Gunung nih. Jauh juga mainnya si O'Brien. So what the hell?
Why am I here? Sarah. Gambarnya bagus sih. Iya bagus sih gambarnya. Sama persis. Nggak persis sih. Sama aja. No. Well. What? Bener gak tuh? What? Show a group. Berarti si Nero nih persenjataannya lengkap ya. RPG pun dia punya. Roket, RPG, launcher mereka punya. Kita dikasih key, kunci buat masuk ke campnya katanya. Itu kan kunci Sarah supaya bisa masuk ke kantornya, ke camp. Finding Nero. Buset. Si buzzer. Kita select job ya dulu. Ya mereka punya heli ya. Masa senjata kayak gituan nggak punya. Betul. Paling kaya lah Nero. Aku juga punya crossbow sih. Cuma aku nggak demen dah pakai crossbow dah. Lebih demen pakai senjata api. Someone's coming. Iron Mike, lost leg. Okay. Got a radio call from Jeremy. Jeremy? Givens? He's that kid who wrote in a few days ago when the group he was with being wiped out in the tunnel. I assigned him Marsh Street, but evidently Jeremy isn't much for taking orders. But a radio call, why is he out of this shit? He wanted to prove himself, go on a supply run by himself. Anyway, he ran out of gas near a farm northwest of here. I made a note on your map. Can you find him before... Yeah, before he gets himself killed, sure. Mak, rapot kelas 7 ku kemana ya? Diminta lagi nggak tuh rapot kelas 7? Dickens ya John. Deket-deket. Kain lah. Oke. Hujan nggak tuh? View-nya Pak, lihat Pak. Sengaja di out zoom sama gamenya ya. Gila bro, bre. Tuh. Rapat kelas 7 gue kemana ya? Lupa gue. Udah setahun makanya tuh. Aduh, ngeframe gak tuh? Ngeframe.
Oke, on the left. Hold on. You mean the Lost Lake farm? Got it. Deacon up. Deacon up. Lumayan nih tumbuh-tumbuhan. Ah, ada motor. Motor siapa ini? Motor siapa ya lah gitu. Kita isi bensin dulu deh. Udah setahun ya. Kok tiba-tiba ngeluarin senjata sih Deacon? Oh enggak. Ini mesinnya. Loh, kok Deacon tiba-tiba ngeluarin senjata? Ini bukannya tempat pas ngikutin buzzer pas mabuk ya? Benar-benar. Probably at the gas station trying to pry candy bars out of the vending machine, but only me. Aduh. Dekat sini, dekat sini, dekat. Dekat sini. Tadi stickku getar dah. Ah, dalam situ mungkin. Itu bukan. Kerosene. Ini. Dekat sini, dekat sini. Kayaknya di antara sini deh. Ah, itu. Ini ya. Bukan nggak? Nah, dekat-dekat sini nih. Stickku getar tadi. Nah. Nah, deket banget. Mana? Nah, ini nih, ngadep sana. Ini. Ah, iya betul. Oh, bukan dong. Ah, ini. Oh. Dia ngambil bensin. Bensinnya habis. Jejaknya. Ah, itu dia. Aha. Easy nih. Percaya nggak ini easy? Come on, assholes. Is that all of you? Ngapain sih bahasa bikin? Pakai armor mbak, biar nggak one shot. Pakai armor bro. Alah, beginian doang mah receh-receh. Easy. Easy. Udah aku bilang easy. Duh, ada banyak pak. Ternyata kirain aku cuma segitu. Pas mabuk. Mana tuh komen baru belum muncul.
Mana sih lu? Headshot. Dari atas dia. Gitu. Headshot. Ban di situ apaan yuk? Perban. Kok keluar kan gitu. Tadi suruh keluar, belagu sih lu. Di atas ini bocah. Hah, easy. Easy bro. Nggak easy. Kalau ngasih tantangan tuh yang lebih sulit, jangan yang gampang-gampang. Mr. Sejam. Just Dick. Deacon. Get your gas, then get your ass back up to camp. You got it? Yes, sir. Damn it, don't call me sir. It's yes, sir. Yeah, thank you, sir. Sir nggak? Dipanggil Pak kita. Iya Pak, terima kasih Pak. Terima kasih Pak. On tonight. Easy banget nih bre. Nggak ada apa yang lebih susah. Ini belagu banget. Belum tahu lu horde, gimana susahnya horde. Kita balik lagi ke sini. Pipe bomb. Rek. Full. Belum. Gunpowder, sterilizer, udah full, semua ada. Yuk, kita lanjut. Lah mana motornya? Bukan di sini, bukan di sini. Rek. Motor nih jauh juga nih. Oh iya di situ ya. Kirain di pom bensin situ. Belum tahu susah horde, apalagi sekarang nggak punya beredelan nih ya. Aku harus beli situ di Hot Spring Camp. Mulai capek ngomong, dari tadi ngomong aja. Mulai capek. Udah berapa jam? Ini udah berapa jam? 3 jam. Anjir, 3 jam. Siapa yang live 3 jam? Kapan aku nge-live 3 jam? Ha? Kapan nge-live 3 jam? Kita pecahin rekor.
Ntar lu. Pakai motor dong. Kalau udah azan aku break dulu ya. Break dulu sholat, habis itu makan. Habis itu aku streamnya nggak aku matiin. Oke. Streamnya nggak aku matiin kok, tenang. Belum tahu nih susah hornya main tadi. Mike, what's up? Riding nomad again, advancing to the story. Lock you out. Cancel. Kenapa tadi? Katanya story bakal clock out. Nah, aku udah ada story lagi, udah nggak ada kan? Tamatkah? Tamatkah? Drive to location, riding nomad again. Ntar aku save dulu. Mending kita save dulu daripada ntar berabe. Tamatkah? Maybe yes, maybe no. Lari aja nabrak pohon loh. Entah apa loh, sedihkan nih. Save dulu ya sebentar. Save di sini. Dah. Ya, lanjut. 125 komen dia doang loh, sendiri loh. Sama si Rafa Boti 1. .45 zuhurnya ya. Ya, guys. Proses. Off aja ya, iyalah terlanjur kocak. Nggak apa, tanggung. Bye. Masa gitu banget. Bye gitu. I was relieved. And now you're chasing ghosts. You think finding your old lady, if she's alive, you think that's gonna fix it? Make you whole? Show you the way over the pass. You don't come back. All right? Promise me. You don't come back. Aduh, nggak bakal balik ke camp ini lagi kita. Ricky, Mike, Skizo nggak bakal balik lagi kita di sini. Locking you out of light. She rides out with Iron Mike. What's your take? Of any vendors before you talk to Boozer. Okay. Kita harus ngobrol dulu sama vendor di sini. Kita penuhin semua. Ricky mana? Nggak ada orang ya Ricky.
full 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 full, padahal trustnya dikit lagi. Full udah nah, kita chat deh. Mike's looking good now. It's a good piece. Nice and sturdy. Sure. All right. Should have no shoes there. Udah ya buzzer, yuk. Deacon bakal meninggalkan Iron Mike. Last week, we were up on Fairway Range. We watched these freaks. Thousands. 200. All I could think was every one of us was in room. Subtitlenya mana? Something Jack used to say. Doesn't matter when you hit the road or you're heading out to. You damn well better know where you're coming into. You know, we never talk about it. All the story, all the colors, all this time, all the freak show and shit. Last two models on Earth, farewell originals. Microboys, some badass drifters on the fucking road. I'm straight. I guess we could become sort of a brand. Do a lot of things, but we would never get burned. You rode on the fairway. So, Yep, I guess I am. come on, Jack. Insist. Let's go. She's out there. In front of me. Buzzer di sini. Nggak ikut berarti buzzer. Apa ikut? Terus anjingnya gimana dong? Guguknya. Yeah, Mike, I'm ready. Ah iya buzzer di sini. Whatever you say. 100%. 100% dah. Yuk, ready. Hey. Your Big Mac is taking you in the past? Yeah. You really think she's still alive? Billions of people are dead. That sounds like she... I give up now if I don't do this.
called? Boozer? Would you call us campers? Yeah? Aduh, berat juga nih. Ready? Okay. Come on. This way. Okay, I'm following you. Aku nge-frame coba. Jack out fishing once before, you know. Oh shit. I called him. Didn't know what the hell to do with it. That sounds like Jack. We ran a pretty tight club. You boys raced the hell back in the day. I don't think he murdered anyone. Not in cold blood. It's not murder if they shoot you first. You know how many tourists we used to get through here come summer? Thousands. Too many to count. Highway be bumper to bumper with SUVs and campers chock full of sunburned moms, beer-chugging dads, and their snot-nosed kids. Goddamn rainbow, floppy hats, Hawaiian shirts, and flippy-flops. All summer long they come. Trail lanes from L.A. farewell to here. Non-stop. Glad I avoided road trips out here that time of year. Use the hill. Choice. Fair enough. Just follow me. Okay. Normate ini buka map baru ya?
kayaknya. Awas kocak. Iya, buka map baru. Oh iya, buka map baru ini. Oh iya, betul. Diamond Lake, Crater Lake. This is as far as I go. Keep following the trail. Take you down the mountain, on into the Diamond Lake Valley. I wish you luck. Hope you're right about your old lady still being alive. She is. Well, maybe so. Gotta ask yourself, Deacon. What does it matter if everyone else is dead? Demi istrinya loh. Enak banget lagunya. Lagunya enak pak. Traffic. What the hell? What the? Astaga. Aduh. Harus pakai beberapa resources.
Come on. Whew. That's it. Oh, Jesus. I don't know what we would have done without you. Okay, all right. It's dead. It's cool. I'm Russell. Glenn Russell. Spike Wellens. Rick. I'm Deacon St. John. Did you see? Yeah. Listen, shoot's got a militia. Get out from Rowdy. Come over, guys. No. I just been terrific. What the hell are you doing out here, man? How'd you get across the 97? Whoa. Jesus, man. What? This guy's just saying you freaking live. The colonel told us to look out for anybody entering the territory, north or south. Freaking slow your roll, man. We'll let the captain deal with that, okay? You just killed a freaking ranger, dude. Anyways, we gotta kind of just put it on. Sounds good. You stay here. No. Listen, stay here. Use these on the freaking. Kayaknya nih tentara-tentara deh. Daerah baru. Wow, daerah tentara nih kayaknya. Wah, ini Iron Mike. Bener ya? Bukan deh. Nah, ini Iron Mike. Ini Iron Mike. Iya, beda map ini, Pak. Wah, luas sekali. Ini campnya. Kan persenjataan mereka lengkap, lebih lengkap daripada Iron Mike. Captain. No, sir. Yeah, we lost them. We ran into a ranger, sir. There's no explorers. Where's his dead, sir? Yes, sir. If it wasn't for this man, we'd all be dead, sir. I sort of promised him some food and a safe place to camp. So get the fuck out. And you know? Name's Deacon, says John. Next quarter, Derek.
Itu cincinnya Deacon yang dikasih Sarah tuh. Ya kan? Yang di helikopter habis itu si Sarah balikin, si Deacon balikin ke si Sarah. Hard to say. Who's trying to time it? Oke. Boleh juga nih. There's a couple camps I used to do runs for. Had a reputation for being an attraction. Ini ada mekanik. You know, past the farewell valley. Doesn't matter. We're gone now. Russell said you were there when Silver Lake was overrun. Any survivors? Iya para tentara ini mah. Militia swarm. Not great. Panic when we move. Using it in any reconnaissances. You gonna join up? Stick around. We're getting ready to ride out of here soon. You said you had some tracking skills. This isn't the life of a trooper. You're fighting a war. I'm sure you do. Is that the best you got? I can recruit you. Who knows how long this will take? You stick around. I'll take the 2 misses. Berarti si Sarah dekat-dekat sini nih. Cincinnya si Deacon aja ada di kopral itu. Kan? Kan bener kan? Nggak mungkin dia ngambil dari Sarah. Oke, kita cek tokonya. Cek toko deh. Sell all. Ini ada mekanik. Itu. Wow. Fuel capacity 4.000. Ada bayinya. Ini ada. Woi, slow bro. Banyak juga di sini. Wih deh. Makin keren. Senjata, weapon, merchant sih. Nggak ada senjata, dia nggak jual senjata, Pak. Dah, aku mau nge-save. Udah yuk, save aja, aku lapar.
Makan. Save. Save. Udah. Dah.